Ovo je Altec Lansing ATP3, apsolutna legenda PC zvuka iz ranih 2000-ih. Ovo je 2.1 sistem koji se razlikuje od svega što se danas proizvodi. Tajna je u dizajnu satelita, svaki stub ima 2 mikrodrajvera za kristalne visoke tonove, ali ključna stvar je srednjotonac ugrađen u postolje koje je okrenut ka dole. On zvuk ispucava u površinu stola stvarajući pun i topao srednji opseg. Podršku daje masivni drveni subwoofer sa 6.5 inči drajverom. On ne daje samo buku, već onaj pravi duboki analogni bas koji se osjeća u stomaku. Ukupna snaga sistema je 30 W RMS, ali zvuči mnogo jače zbog visoke osjetljivosti. Kontrole su potpuno analogne. Na desnom satelitu imate točkić za voljum, ali i zasebne kontrole za bas i treble, što danas retko viđamo. Nema Bluetootha, nema RGB svjetla, samo 3.5 mm jack i čisti kvalitet zvuka koji posle 20 godina jede većinu modernih zvučnika za doručak.